Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Serokomare Fransa'ya Emmanuel Macron, di dema lûtkeyeke cîhanî de li Neteweyên Yekbûyî ragihand, ku welatê vî Filistîn bi fermî nas kiriye. Dem hatî û li gorî pabenbûna dîrokiya welatê min a biroj hilata navîn re, ez naskirina devleta Filistînê ji aliyê Fransayê ve ra digihînim, vî got. Dem hatî ku du devlet, yek Filistînî û yek İsraîlî, li keleka hev vêrin damezrandin. Devletên Yekbûyî yên Amerîkayê li dî ji avakirina devleteke Filistînî ye û piştgiriya ji bo naskirina devleteke Filistînî ji aliyê hin welatên Ewropî ve, wek Fransa û Belçîka, bi berdana rehîneyan û bêçekirina Hamasê ve girêdayî ye. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.